abakwatwa Titus Muyambi, Didas Mujuni, Mwesije Francis, Edgar Birungi, Natamba Emma, Magezi Isa, Korebuka Nyesije hamwe na Nwagaba Michael. Ekikwekweto eki kyaba kyebembirwe site kanso ya Mbarara kandi aba bashikizo mu koti ya kanso eyayebemberwamu omuramuzi Muhanguzi Kopan. Is very serious because it touches every city dweller in Mbarara. So this court should give a punitive sentence to the accused persons. Are the facts right? Abantu aba bikiriza orubanja rwabo. Aha abantu 8 bakwatwa Titus Muyambi w'emyaka 16 yasasirwa ahabwa emyaka mito. State prosecutor wa state ya Mbarara turi mu operation yo kwata abantu ahabw'okwogyeza muri rwizi kandi operation zigumizamo urukumanya ngo nashisha amizi gitu gabanyambarara gitu kukosa tuzaguma ntubakwata kandi kibonerezo n'ikihango because nibakugira ngo bakwata nikimanyisa ngo shemeye kuba notereza ibi washisha umizi kandi cyo n'ikintu kihango munonga rubitereza ota wayogezamo oiro watamo ibirofa watamuki so ukutereza n'ikintu kihango munonga mwe nabitu wakwata twabatarumandi kandi hona tugumizamo na operations abiturashange nibogezo mizi gitu because twena tugakosa ni concern ya buri munyambarara kurangwa mizi gitu twakosa mizi gabonire so ubu turakwate naza kurata abarumandi. Gasha kwa Senyomo Gideon.